Parodo orkes dangdut ngerogokan asam. Kawan asal, ada orang buka puasa. Untuk apa? Suruh jaring. Ngabuburit maka buat asam maghrib waktu nak buka puasa. Dahar gorengan dan minum es campur. Sampai bisa. Ngabuburit, ngabuburit, ngabuburit tradisi bulan puasa. Ngabuburit, 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 nungguan waktu nak buka puasa. Barengan joget santian maturan ngedagoan azan maghrib. Tiwas didagoan azan naweh ngaliwat. Ukur kadeng soran nana di masjid. Akhirna kuring buka te azan heula. Ngabuburit, ngabuburit, ngabuburit tradisi bulan puasa. Ngabuburit, 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 nungguan waktu nak buka puasa. Buka, buka, buka puasa. Ngabuburit, ngabuburit, ngabuburit tradisi bulan puasa.